Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Mina-ke nginokuphupha imali egqetshiwe okanye nje igolide okanye umcebo kugqwetshiwe ngaphansi. Ngabe-ke lokho kusho ukuthini? Uthola ugqetshiwe ngaphansi komhlabathi. Akuhle neze-ke lokho kubika ibhadi, kubika nje into embi ngoba siyazi ukuthi-ke umhlaba umbelwa abafileyo ngaphansi. So ngisho kuthiwa uhlangana uyaphupha uyahamba uyagubha uthola imali, lokho kusuke kungekuhle, kusuke kuyibhadi. Kungenzeka uhlangabezane nezinto ezimbi empilweni yakho. Ngiyathemba ukuthi uphendulekile. Uma unombuzo buza kwi-comment, sobe sesikwenzela-ke yakho ividiyo ukuthi ichaze ukuthini. Usicela inamba ya-WhatsApp-ke lapha ku-TikTok inbox ozosibuza kuyona njalo ekuseni uma unombuzo. Ningakhohlwa ukusubscribe.